Aikari a ituura-ria Ol Karia mwena wa Naivasha ni mougite ati ithima cia thitima iria ciakitwo ni kambuni ya Kengen ituura-ini riri niciraruta giko kiria kirathukagia maria mamarigiciirie. Maya meyumiritie riri aikari aya maracemanitie na anene a kamite ya kuruirira ihoto cia umundu KNHRC kwaririria mathina maria maragerera. Makiuga mougite ati giko giki nikimoragiire mahiu thutha wa kunywa mai ma giko kuma ithima-ini icio o hamwe na nyeki ya kuriithagiria. Iliua ng'ombe mingi kwa sababu hii maji wanamwagia hiyo chafu hapo, ng'ombe zetu zinaenda kukunywa hapo, ng'ombe mingi ikakufa ambayo kulingana na hiyo chafu ambayo ya hiyo maji. Kamite ino niiranire kwaraniria na thirikari na kuhuranira ihoto cia aikari aya. In the final stages of completing a national action plan on business and human rights that will clarify what the roles of businesses are, what the responsibilities of businesses are, and this policy will help communities access more information related to development. It will empower communities to receive information and also to be included and consulted in the development agenda. Aikari aya mari na guoya onao mahota kurwario ni giko giki makiuria kambuni ya Kengen wetha njira ingi ya gute giko giki uria kwagiriire. Oho ni mougite family iria ithamitio mwena wa mai mahiu kuhe kanya waki wa reri matire marihwo mbeca ciao. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wangari wa Mwangi.